Iako su tek na početku sportske karijere, mladim igračima američkog fudbala iz po nekoliko klubova Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, jedan san se već ostvaruje. Treniraju sa Michaelom Cobbom, nekadašnjom zvezdom najpopularnijeg sporta u Americi, danas vrsnim trenerom i pedagogom. Zadovoljan sam dosadašnjim učinkom ovde jer se igrači jako trude. Ja sam trenirao 14 godina da bih došao do NFL-a. Potreban je samo veliki trud i upornost da bi se uspelo. Bivši profesionalac NFL lige i petorica njegovih kolega iz Amerike na napornim treninzima mladim igračima prenose bogato igračko iskustvo i znanje, kao i svoje poimanje pravih sportskih vrednosti. Oduševljen sam ljudima ovde. Mladi su i ambiciozni, vole da uče. I najperspektivniji igrači sa ovih prostora ne skrivaju oduševljenje stručnim radom u ovom jedinstvenom kampu američkog fudbala na Balkanu. Jako sam zadovoljan, rade sa nama vrhunski stručnjaci koji su došli čak iz Amerike, prešli toliki put da bi nama ovde pokazali neke osnovne stvari američkog fudbala. Oni drugačije rade dosta od nas, tehnika je mnogo drugačija, bolja, naprednija. Mnogo stvari smo pokupili nekih trikova i fora koje nam pomažu dosta u igri. Na treninzima jednaka pažnja posvećuje se seniorima i najmlađim kategorijama koje tek počinju takmičenje u opremi i to je poseban kvalitet. Najveće zasluge što su se na jednom mestu našli najperspektivniji igrači iz Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine i poznati treneri iz Amerike pripadaju kraljevskim krunama klubu američkog fudbala iz Kraljeva.